Ali, moja draga, kuda se seli? Vidite ovo, ljudi moji. Kuda se seli, a ne da idemo. Sad idemo u Megi Čest, snimit ćemo vam šta ćemo jesti i idemo dalje. Kuda u Megi smo. Kaj ti jedemo? Neki ženski. Čujemo se poslije. Evo ekipa, idemo do Plave Laste i krećemo za Povljanu, vidimo se. Evo ljudi, idemo opet za Povljanu, drugi puta. Još malo i tam smo, još nekakvih 10 km. Na kružnom toku idemo za prvi izlaz, pa desno, od Groblja i za Groblja, prva ulica s desne strane, ako se dobro sjećam. Evo kako mi izgleda standardno Povljani. Idemo te na kaj stavimo. Ovdje, tako da već znamo šta je. Vidi ovo je. Vidi planine iza. Jao. Oh my god. Evo ga ekipa, ovo je drugi dio plaže, jednako je prekrasan kao i onaj prvi dio, tako da ako želite doći u Povljanu, svakako to preporučam. Ovo je ljudi koji pokušavaju supati u desnom čošku, ja koji supam naravno ko pro, vidjet ćete u nastavku videa, šalim se, bio sam totalno loš, ali nema veze. Ako želite posjetiti Povljanu, svakako je preporučam, ima lijepe plaže i prekrasno je mjesto i ako imate psa nemojte ga voditi na plaži jer 150 eura je kazna. Da ja pliva na jednu stranu, ona tak pliva da ne vidi. I za tebe to ide. Hadi bolja, bolja. A gore krenu. Ma onda kaj ovo se smijali? Kako manji ljudi. Evo došli tu. Dođi ti u 10. najbolje, onda ne bu nikoga. Nisi ni svjesna s poznatom osobom, evo ga, vidiš. Ajde, red. Da, sutra se budu benči. Tu se vidio se spomenu, vidiš kaj je drugo. Ovo morate pogledati, odmaralište i Krka. Prima Makarska, najljepši vidikovac, stiv malo bolje put. Svi bolje se vidi. Kip Isusa i Marije.
Pogledajte ovo, ljudi moji. Evo ekipa, idemo sa Vidikovca. Idemo u Plavu Lastu, idemo prema Baškoj vodi. Dalje ćemo malo više snimati. Bili smo Povljana, Novalja, Pirovac. Nismo baš snimali pošto smo bili sa bližnjim ljudima. A sad ćemo u Baškoj vodi više snimati. Hotelčić, Putnik, to je ekipa Ček iz Baške vode. Došli smo u hotel. Mi smo mislili da su apartmani, ali ispostavilo se da je hotel. Malo vylezimo. Poczułaś uszima, pomierali, a je ti možeš da mi radiš sve, pomierali. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, f everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Ekipa, imam jedan story time. Danas, kad sam snimao plažu, sad na večer neko dijete je skupalo u rupčaku sa onom plastičnom lopaticom. Ogromno, znači tako. I naravno, ja specijalac nisam gledao i kad sam odao i snimao, tako sam direktno u nju. Ja sam se malo ogulio, ali ovo nije ni strašno. Sutra ili prekosutra idemo u podmornicu, idemo i na bol i na, mislim da je Vis, nisam siguran. Uglavnom sve ćemo proći i vidjet ćete u ostatku videa. Poz! Evo ekipa, kak je bit Balkanac na moru. Vaša draga vas uposli, dobite krompir, dobite ovaj nož, motherfucker, zdjelu i oguli. Ovo sve treba oguliti. Oh, Jesus Christ. Trebala si mi u podne dati da gulim. Pa ide najluči skok, samo kad se djeca sad me voda u jaja roknula, tako da nadam se da će biti bolje. Kasnije ćemo stirali djecu. Ja više se ne
Ovdje imaš liku. Imaš liku. Dođeš. Evo, evo, evo. Jebote, ovo je. Oboje. Ja je na oko. Na više. Oboje. Ja sam. Kako da krivo skuči? Mali, to je najbolja. Eto, proda se najbolje, evo ja ću. Onda ćemo to i kupiti, može. Evo, Onda živjeli. na zdravlje. Može. Dobro. Top. A, kaj je to? Tako? Može onda jedno malo. Evo. Idemo u podmornicu. Ovo smazano, idemo spolirati. Nadam se da mu možda psati. Nema baš riba, ja sam mislio na ovom baru o velikom tomu vidim. Ništa. Evo ekipa, tu smo na Biokovu, idemo na onaj skywalk, samo moramo čekati 45 minuta još. Vidimo se gore.
mora, kaj je? A neko ti voli to, bolje mu to, ti na bazen, spusti se na more. Ono tam bi trebao biti se više, ono mali otok, štit. Da? Tak malo. Baš je nelago da hodati tude. Ovdje s onim strane mi je bolje posao. Ja mislim malo. Čekaj, nisam si naočala. Ovo dolje je Bosna. Pogled je top. Sveti Jure, 1762 metra. 1762 metra. Ljudi, ali hladno ovdje je. Minus, baš je hladno. Tako da ako idete na Biokovo, na ovaj Sveti Jure vrh, imate tam od Skywalka, ovdje je toplo. Od Skywalka do ovog imate kakvih 15 minuta vožnje, tako da ako budete na Skywalku, pogledajte i ovo. Evo ekipa, ovdje je najviši vrh, Sveti Jure. 1730 i nešto, nisam siguran, metara. S ove strane je Bosna, s one tam strane, kreni tam da se vidi more, je Hrvatska. Ovo je crkva sagrađena, nemam pojma kad, ali vjerovatno je stara. Idemo krov ovdje. Pazi da ga padneš. Ovdje bi vam mogla slikati to. Evo ekipa, na brodu smo za Brač, idemo na Bolno Braću i na Jelsovu Hvaru. Ali su nam svi turisti mjesto zauzeli, tako da krenemo nazad, onda ćemo mi biti brži i gore ćemo se, valjda ćemo uspjeti, ako ne budemo neko nastupio na turista. Ovo zovu Mala Venecija. Evo ekipa, stigli smo na Mate Jesu. Pogled je brutalan. Ovo inače još zovu Mala Venecija, tako da snimit ćemo malo grad i kako to sve izgleda. Evo ekipa, da vam pokažemo broj. Evo ovaj donji dio, tu smo mi, tam su oni neki kole. Idemo gore, vidite tako gore, znamo.
kapeta koji se nabacivao moj curi ili izakuje vodu, samo da znate. Ovdje je drugi dio broda, sjede drugi dio. Uglavnom to, vidimo se da dođemo u Bašku vodu, možda snimimo koji TikTok poslije gore i vidimo se. Evo ekipa, kupili smo razglednice sa Jelce, lijepa je. Sad idemo na Bol na Braču. Tipa Bol na Braču ima najljepši špar. Najljepši, tako da idemo vidjeti kako to izgleda. Došli smo u Brod, nas nekako vino čeka, moramo to probati, to šta valja, razumno to. 100 eura ljudi, 100 eura Jelsa i Bol putovanje, tako da ako budete blizu Makarske, Baške vode, probajte. Evo dobili smo i meso, možete izabrati ribu ili meso. Mi smo više za meso, pošto smo s Prigorja, to je to. Dobar tek. Evo ekipa, došli smo na Zlatni rat, plažu. Najljepša plaža u Hrvatskoj. Budemo i malo tam snimali, trebala je biti pješčana, sad ne znam, budemo vidjeti. Ovo je plaža Zlatni rat koja je udaljena od Bola jedno 15 minuta hoda. Uglavnom iz zraka izgleda puno ljepše, tu gore u ćošku je slika iz zraka. Gdje smo i dovi? Isto ko čas oni baci, tako ću ja. Evo ekipa, plažu Zlatni rat smo pogledali. Brać, vidjet ćete, snimke ću ubaciti. Kako izgleda ovaj dio rive, ovaj stari grad nećemo stići, u Brod kreće za čas, hajde idemo na Brod. Evo ekipa, upoznali smo ova dva igrača, Silver Marin i Ivo. Ne, Josip. Zapratite ih na, imate Instagram. Da. Mislim, ne koristim. Koju društvenu mrežu koristiš najviše? YouTube. Zapratite ga na YouTube, subajte se. Ime? Silver Marin. Silver Marin na YouTube. Ivo, imaš YouTube? Josip, imaš YouTube? Ne. Nema YouTube, njega na Instagramu zapratite. Kako se zoveš, Josip? Dlakenko Lala. Dlakenko Lala na Instagramu, obavezno follow ljudi. Ekipa, još za kraj videa samo da vam pokažem, bili smo na Vidikovcu, ovo je prekrasan grad Pag, noću i još kad smo se vraćali doma smo samo stali u Zadru u shopping centru i u Vodicama, ali nisam ubacivao snimke iz Vodice, malo sam snimio grad, ali niš special. Vidimo se u sljedećem vlogu, pozdrav od Krampija.